nawe security ngizoshaya wena ngoba phela ngitholi kufakwa lento man hayibo kahle kwenzakalani la endlini nina kufakwa nakuwena faka lento ofuna ukuyifaka ufuna ukukhuluma indaba engize ngawo la nalokho njengoba manje ngilele ngifuna imali yami webafu yabo njengoba nilibele amadoda 3 wona zokwenzela angimsabi ke noba u3 na ke mina akuyona into engizabona into ongenzisa wena manje akuyona into engizele la sisi zangibhedela izinto manje ekhaya idolga usindini la wesisi ungafuna ukuthi ube right nje ubukho 5000 imamfethu nangu ungafuna ukuthi ube right wena nangu sisi ethi kanjani akasabi kanjani wesisi thina sizile la ngokulo anginendaba nokuthi kodwa makuukuthi nina nifuna ukuthi nithintane nobabili ya singanidedela kancane phela nithi ukuthi ayikho phela inkingi angiyadlala lalela sisi sicela ukuthi wenze into eqondile la yini eqondile kumele ngiyenze mina sizolanda iTV nina namadoda nibakhulu nibangaka nizele mina nje ngedwa nje la eSouth Africa nje nizela kumina yabo ukuthi special ayikawigwala bo sindi labantu ibona bazogada wena ngathi labantu bagada wena wena uyani ngoba yabo njengoba ngize la nabo ukube ngizele mina ngedwa ngabe lalela sisi ngabe ngiboshiwe manje kuthiwa ngizohlasela hayibo angazi ubona fakazi ubona yona into ethelele engizana ukuthi kahle wena wenza uwrong kimi amaphoyisa pho engablufena amaphoyisa angempela iPTV yami mfethu iTV ngifuna iTV yami mfethu ayikho iphi imali yami ublogo uhlala naye la iphi imali yami ublogo uhlala uyaziwa vele uthi nje ublogo uhlala iphi imali yami umfana umuntu omdala la angene kulezi zinto zenu umuntu omdala lalela ke iphi imali yami imali yakho yebo yenze njani manje imali yakho waseyenze njani asiqedanga sindi nawe sikhuluma nje eqaleni ngitshela ukuthi kahle bafele phela bazele ukuthi engwazi ukunika 5000 usuzonginikezani manje yini kumele ithole wena sindi njengoba ufuna ngikuphindise futhi manje ufuna ukunikezani ungazodaka wena udakelwa ubani nina awuthubaya angibakhuluma awuthubaya kancane imaphela baba mando baba angisho phela ukuthi hawu lalela sisi eyami leqhe angiyikweleti sisi ngadalwa nayo nesibindi sokuzuza usho ngaphambi kwamakhamera ukuthi kahle uyayayisa sisi anginendaba namakhamera nababuka labo banokwabo nabo nesibindi umuntu wenza into ayithandayo ngento yakhe uthathwapi sisi isibindi vele nginaso wena unaso yini cela ugqoka uphaqa engiyifunayo nje namhlanje iTV yami ngeke uyinukeke lo iTV yami lalela sisi ngeke uyinuke sisi sicela ukusilalele kahle ke namhlanje angisezwa lutho ke mina manje yabona ke angisezwa nje cha phela ngithi nginikile lesi sikhashana esincane ade nesicela angisezwa ke okay lalela sisi sizofuna iTV la bafo ngicela uhlale phansi bafo before sizifike la angithi sikhulumile nawe sathini ayisikhulumile bese kahle kufike abaseshi sebefika necase benzani bathi uphinde wabathinta futhi uSindi yena lo Sindi Ndini lo okay jobe efikile nje lemaphoyisa la wafikile ke iwona la wasenza ukuthi nami ngithatha umnyakazo ngoba vele phela bengilinde yena mase caca ukuthi kahle ulwa nami secaca ukuthi ke phela vele ke sekumele ngikhombise ukuthi kahle ngoba ngangize okokuqala kuyakhombisa ukuthi lesasivumelane sokuqala wena ngathi uzonginikeza imali uzongibuyisela iTV yami noma imali ngicela wena windoda yalutho wena ngicela ungiyeke ngicela awindoda yalutho namanokliza angcono ngoba yaqapha estofini wena uqaphi kwaqapha wena ufuna ukuthi kushayile anginendaba beqedwe ukuthi shayane mase siyaphela licala caca ukuthi mina bengizokuhlukumeza kwamanje vele ngihlukumeza kwamanje nje nalengwazo yakho lalela akekho ohlukumeza omunye la ukhona umuntu ohlukumezekile la ngicela ukufaka ekhanda lokho umuntu ohlukumezekile la wena yes imina ke this time ohlukumezekile khohlwa ilo sisi usisi kahle uyasebenza yabo shuthi wena watholakala endaweni errong azange akutshele iqiniso ukuthi yena lalela sisi noma kuthiwa mama ngokusala eyami kodwa kwakumele umtshele inform ukuthi bhuti
kahle kahle ngila yena yasebenza wayefakelani yena wayefakelani yena Sini kangayazi lento yabona angihlangene mina uyazi ilalela la uhleze iphinda lento ukuthi wayengazi ukuthi kwenzakalani yami iphele le lalela ke sisi yabona manje usufika egcineni ikuphi egcineni kade asikafiki egcineni umasiqala yabo wesisi siyaqala ke manje la isiqala khona kwena ucansi sekusegcineni mina ngizokuzwa ngani ngoba nakunamadoda ngicani mina ngizozwa ngani angizokuzwa ngani mina isekhala mina ngingahlangana manje kuwe yonke lento egcwele la sekhaya lami la awusangani sisi awumencane ima ngithatha isihlalo ngihlale phansi masiyasangana mhlambe wena awubaza mase niqedile mase niyasho mase niyaphuma niyahamba emzini awusanganeke cha phela angithi usangana sifuna usanganeke hambanike sephela sithintela ukuthi usangane Sikeke saleli ibhala lakho usuthini azodlala la wena madlobo lalela lana sifuna ibhawodi lebhala ke ngiyafuna ibhawo uzongisanganela wena okay usanganela mo wena ngakakusanganeli bazohamba laba wena uzosala nami sisi isazodlala iTV hayi film isazokwenza ifilm yangempela sebengasekho yabo ngiyaqala ke lokho ifilm yangempela isazodlala mntakama ukuthi uyabidlala kiphi ichannel mina nawe siyazi bazohamba umgwazelo nalama camera nama mic asinandaba ke nakho mina nawe sizosala estikini mntakama izobibukana kanje kukwena ukuthi sidlala siqoyile noma sidlala sinquna ngihlangene ithini yapi lo nkulumo iyekuthenini ayikakapheli ke lento uthe sekusegcineni ila ibiqala ke sisi imaki lalela la kahle ukuthi mhlambe as-understandana ukuthi ngike ngi-understand lento yomnyama ngifike la ekhaya nina mekhulunya nomunye asukuma akhulumele phezulu yabo ehlisa umoya sisi ukuthi akafunisekile sisi ngicela wehlisa umoya asilwi la ngifundiseke ngani mhlambe inini engathi benishiselwa nje yokwenza yabo kahle akuliwa la fanele ngenze njani umile sindi ngenze njani wesibili sifika la ngenze njani asunderstand usikalahle uyihlobo lo muntu siloko sitshela ukuthi hayi hlobo lo muntu kancane kuvele ezinye izinto ngilo hlobo lo muntu ombhekise phezulu lapha empedeni ngilo lo sengiyazi ukuthi uyadayisa sengiyazi sindi uproud endike eyamphela nami ngizocela imali yami ngcono ngoba nasemakamereni uyafela wena ngikweletayo ngifuna imali yami lalela ke sisi angihlangene nezinto zakhe zonakele nangitshelanga nezinto zakhe pho manje wakwenza ukonakala kwezinto zakho ekhaya lakho kwayinkinga yami weza nomgwazelo wena wonakala lokho wasuza nomgwazelo la ekhaya angihlangene mina ngonakalelwa ngendawo mina wesisi umgwazela ngithenizolungisa belungisa bayilungisa yini wena kadulala nami ungayifakile icondom bayilungisa ho angile futhi kuma period leyo ngane ke yakho ziningi igebengu la ngaphandle ezenza yonke into ibulala abantu angaze nje nginibone nibambile nizobamba mina ngintombazane wena uhlilo kufika wedwa njengendoda masisi ufika wedwa njenganje eqaleni wafika wedwa nje sahlangana eqaleni wedwa wahamba nayo umgwazelo noma uqashile wena umgwazelo ongaveli enkingeni manje engangiphopha ukuthi ngifika ngedwa ngabe sekuthiwa ngiyahlasela la kimi hayibo eqaleni wahlasela yini manje ngifika nabantu engazi ukuthi bayasiza ngoba ngizwile wena usho ukuthi ubutabani ikhanda lakho buyazunga mani wesisi yabona mongithinta kanjalo uyabona ke manje engathi ngizokhathala lalela ngifuna iCV kuphela lalela baba sisi uye emaphoyiseni ngisho ngathi mina ngiye emaphoyiseni webaba ngithola iCV yami mehlule ahambe emaphoyiseni mongibamba kanjalo uyankita lalela sis okay sicela ukuthi usizweke mina umuntu olinyaziwe oba yimini umuntu owalalwa la yimi owalalwa ke la ikhanda laba wena wangivumela wena wogijima phekwami wena usashikhanda hayibo oncane no phekwami all over silalele phela mgwazelo wawungekho wawungekho manje wena ufuna lokho ngikulalela ima into ezothi senze njani ngihambe nje ngizoyihambela mina mase ngifuna ukuhamba ngendlela manje sinisazi ngiqamela ukuboshwa nje mfethu ngithi afunde ne TV yami baba